gusa ndimo ariko amazina arimo arasomeka ndimo ndabona bita Innocent ndimo ndabona François Xavier yego ndimo ndabonamo nemeye mugira neza Prosper ndimo ndabonamo Alphonse Nteziryayo ndimo ndabonamo Andre Ntagerura ndimo ndabonamo Monsieur akwiye batangije ibintu byane Monsieur Zigira Nyirazo Protein Protein Zigira Nyirazo n'umuzi ntawe nzi ndamwumva ndamusoma hano mu binyamakuru aba bose ni abajenosideri mbwiye ngo iyo nabura ngo umuntu aramuzi mwa mwarahuye kandi ngiyo nge nawe twizeranye tuba turuzanye urumva abantu bose nukuvuga ngo ikinyamakuru Rushyashya cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti Tshisekedi arashumika inzu agahisha umwotsi yahakanye ubusabe bwe bwo kwimurira muri Kongo abajenosideri babaga muri Niger. Kirongera cyandika indi nkuru kiha umutwe ugira uti amahoro muri Kongo aracyari kure nk'ukwezi aho gusenya FDLR imunga ayo mahoro Tshisekedi arayishakira amaboko. Izo ni inkuru ebyiri Rushyashya yanditse ariko zivuga ibintu bijya kuba mwereka mu bitandukanye zicisha mu amaso niruka. Rushyashya bati ku itariki ya 16 uku kwezi reka mpere kuri inkuru ya kabiri ubwo biro byumvikane neza. Amakuru Rushyashya ikesha ikinyamakuru ikesha urubuga The Great Lakes Eye agaragaza ko Perezida Tshisekedi wa Kongo akomeje kubakira ubushobozi umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibarabikora mu gihe nyamara ibyemezo bya Rwanda bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bisaba Tshisekedi guhashya uyu mutwe wa FDLR dore ko isi yose yamweretse yuko ari umwe mu bimunga umutekano w'akarere kose. Inyandiko uru rubuga rwasohoye rwashoboye kubonera kopi iragaragaza yuko kuva muri Nyakanga 2024 Tshisekedi ari mu mishyikirano n'igihugu cya Niger kugira ngo abajenosideri batandatu bakerakera muri iki gihugu bimurirwe muri Kongo bityo biborohere gufasha FDLR kugera ku mugambi wayo mubisha. Abo ngabo ni bari yatumaze kugarukaho haruguru ariko aba bose bahoze mu kitwa Arusha muri gereza y'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda aho barekuriwe. Tanzania yavuze yuko itazabaho ubuhungiro maze boherezwa muri Niger yari imaze kugirana amasezerano na Loni. Ntabwo byatinze ariko Niger nayo yahise ibwira Loni kwitagishaka aba bagizi ba nabi ku butaka bwayo cyane cyane yuko bari bamaze gutahurwaho ko bagikorana n'imitwe y'iterabwoba kuva mu mpera z'umwaka 2021 bakwerekeza muri Niger kuko nta gihugu gishya n'ubundi nta gihugu gishyira mu gaciro gishaka n'ubundi kwerekana kwishyiraho uyu mutwaro. Reka mpine inkuru yaka aho ngaho noneho iya kabiri yo sasa iya kabiri turayigarukaho tumaze kwamamaza dusesengure neza ibyizi nkuru kuko ibintu bigezeho. Reka twamamaza twe turagaruka mu kanya gatoya ngira ngo ibyabaga abantu bose bajya babikurikirana umunsi ku wundi twe turagaruka mu kanya. Batura Rwanda ni mucyo twese duhagurukire kurandura malaria. Mwe muri mu byiciro binyuranye nk'abashoferi batwara amakamyo manini, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abamotari n'abanyonzi, abafite ubumuga, abakobwa bakora uburayi n'abanyakabyizi. Mumenye ko muri mu bantu bafite ibyago byinshi byo kurumwa n'umubu ukwirakwiza malaria. Nta n'umwe usigaye rero. Turakangurirwa twese gukurikiza ingamba zashyizweho zo kwirinda malaria zirimo kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti, gukinga amadirishya n'inzugi hakiri kare, gusiba ibinogo birekamo amazi no
no gutema ibihuru bikikije ingo. Abaza gutera imiti irinda imibu mu nzu zacu kandi turasabwa kuborohereza mu kazi kabo. Mwe mukora mu masaha y'umugoroba murakangurirwa gukoresha ibikoresho bifite imibavu yirukana imibu biboneka mu mafarumasi ari hirya no hino mu gihugu. Mu gihe wumvise ufite umuriro ntuzuyaze kureba abajyanama b'ubuzima. Kurandura malariya bihera kuri nge. Ubu butumwa mubugijweho na Soferwa ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga ya Global Fund. Muri ibi bihe by'ibiruhuko ku banyeshuri, Didos yabazaniye Special Didos Boosting Your Talent. Iki ni igihe cyiza cyo kugaragaza impano z'agatangaza wibitseho. Muri Didos Boosting Your Talent ntucikwe kuko twabashyiriyeho ibihembo binyuranye birimo amafaranga menshi n'ibindi bishimishije. Didos Boosting Your Talent turahari kandi twiyemeje guteza imbere impano zanyu. Umuterankunga mukuru ni Top Milk. Didos, eat and win. Abasho mwambwira agakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye. Of course, ni thermometer. Ngaho noneho nimumbwire Bangkok baturi imbere w'amasaha angahe? Avuga ati imbere y'amasaha 5. Hani ukokoresha abana homwa no kwa igikoma. Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko, igisubizo ni ji ya Sane yo mu gakombe. Ji ya Sane yo mu gakombe haba iy'umwembe ndetse n'iya pome zose ni amafaranga 300 gusa. Nitwa Anita Pendo, umushyushya rugambokazi. Benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura. Ntabwo nkwisembuye. Oya. Ariko nkoresha amajani Asante tangawizi. Ayo ni amajani arimo tangawizi akabamo n'umucyayi. Amajani Asante tangawizi tea araryoshye icyayi bundi bushya haba mu mata cyangwa se ni mu karu. Asante tangawizi tea yibitse mu buryohe. Amajani Asante tangawizi tea urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye. Dutangira ngaho umukate arimo gupiga, arimo arapiga ibitekwa birasimbuka. Dore ng'ifi yasimbukira mu mesa iramusuzugura, ifi iramwangira, ifi iramucitse yarayitetse. Kumba hanga indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya. Dore ngaha intiti iramuyibangarizwa n'abake, irimo sauce tomate ya Chico, asukanga mu musosi wose urafata. Sasa kunanga isosi neza ifashe na humuri tukura. Dore ng'ifi irigarura, yabonye birenze nayo irigarura, maze ifi itumba gusa mu isosi yemera gutekwa. Hehe no guhendwa n'ibirungo, igure sauce tomate ya Chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere, igura amafaranga 50 gusa. Urayisanga modoka yose akwegereye mu gihugu. Sauce tomate ya Chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Top VIP Super Chic Salon Limited ni salo y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali. Ubu none ikomeje kuza mu isura nshya. Turi gukomeza kubaha serivisi nziza kandi mukunda muri benshi. Dufite abakozi b'abanyamwuga barimo nka Chigaston wamamaye cyane muri Afurika kubera ubunyamwuga bwe mu by'amasaro abakoraho rikaka. Twabazaniye serivisi zo gupfumura amatwi zikorwa n'abanyamwuga. Tubafitiye kandi na serivisi zijyanye na tatuwaje zaba iz'igihe gito ndetse n'izo ushobora kumarana igihe kirekire. Kubifuza gukorerwa inzara neza, twabazaniye abakozi bakora pedicure na manicure muri design zose mwifuza. Turasuka modeli zose zishoboka ndetse tukaba dufite n'abakwaferi bogoshe inyogosho zose.
kubifuza masaje namwe mwashyizwe igorora kuko dufite ubwoko bwinshi bwa masaje kandi ku giciro cyiza. Dukora waxing, gusuka umusatsi wa natirere ndetse na gakondo, coupe, tentire ndetse n'izindi serivisi zitandukanye. Abageni namwe ni mutugane kuko dukora make-up z'amoko yose. Top VIP Super Chic Salon Limited dukorera mu mujyi wa Kigali i Remera ku marembo ya kabiri ya Stade Amahoro ahahoze restaurant ya Olympia, ni hafi ya Zigama CSS. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefone zikurikira: 0788 53 68 cyangwa 0722 76 14 822. Top VIP Super Chic Salon Limited, intego yacu ni ukubitaho. Turashize Papa Sam. Mama Sam, ni ukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si we watekesheje iki kirungo cya sante? Ni ukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni reka rero tugaruke nyuma yo gutumikira abadutumye, tugaruke mu makuru yacu. Ngira ngo twari turi ku nkuru iri kuri Rushyashya. Yego, nkuru iri kuri Rushyashya y'uburyo Tshisekedi yahaye ikaze cyangwa se yongeye guha rugari abajenosideri bariya bose ko twavuze ari 6 bari baraciriwe n'imanza n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ruri Arusha muri Tanzania. Baza kurekurwa boherezwa muri Nigeri nayo yabyanze, avuga iti ntabwo dushaka izi nkoramabi ku butaka bwacu, ati ntabwo ikindi gihugu cyakwemera kwishyiraho uyu mutwaro w'abagizi ba nabi. Nigeri batereka reka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iti mu baduhereza basaba bajye mu bandi, bagiye gufasha FDLR gushyira mu ngero imigambi yayo. Iki ni ikimenyetso mpuruza yuko na bya bindi by'ubutasi bw'u Rwanda na Kongo byose ni zero cyane. Kongo none se Tshisekedi aba bantu arabafashe abahaye rugari mu gihugu cye kandi basize bakoze jenoside mu Rwanda, banakurikiranwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, bahamwa n'ibyaha. Tshisekedi yongeye kubakira, yemeye kubakira. Nigeria, Tanzania yarabanze, Nigeria irabakira. Nigeria baravuze bati abantu ko basize bakoze amabara nyuma y'icukumbura bikoreye bakoze nyuma y'imyaka 3 Nigeria bakiriye ati bino ntabwo twabishobora turariza iminsi basubira iwabo. basubira iwabo hehe? Rwanda bari bakamye kurwa kwani mu Rwanda. Tanzania se kitabohereje mu Rwanda ikabohereza muri Nigeria. Ibyo ni bya bindi ariko buriye. None se Nigeria kitabohereje mu Rwanda? Bagombye kubohereza hano mu Rwanda. Nigeria kitabohereje mu Rwanda ikabohereje muri Kongo. Cyangwa kibazo aho. U Rwanda se rwemeye kubakira? Oya, u Rwanda rurabyemerewe. Ariko ni rwabaha. Ahubwo ntibazi. Ariko ni rwabaha. Kuko bazi ko bagera hano nyine bagahabwa ubutabera. Bagashyirizwa ubutabera na harimo baburanye. Harimo baburanye. Baburanye muri Arusha. Bamwe barangiza ibihano byabo. Bamwe bajya muri Nigeria.
kandi bagombye kurangiza ibihano bagasubira mu gihugu cyabo cy'ababyaye. dore nkore ku buryo bidashoboka n'uburyo u Rwanda rutabakira ahubwo bo ntibabyemera. reka nkore ku buryo bidashoboka n'uburyo u Rwanda rutabakira. Bakoze ibihano byabo barabirangiza ariko mu mitwe yabo haracyarimo, ahubwo ibyo ngibyo bikiri mu mitwe yabo, haracyarimo kuvuga ngo tugomba gusubira mu gihugu ariko twakoze ibi n'ibi. Uribuka Pacifique Ntahunguka Omega abwira General James Kabarebe ubu ni retired, amubwira ngo nzagaruka mu Rwanda nta mututsi cy'ururimo. Urabyibuka? Benda byibuka 2007 nibuka 2009 hari ubwo Kabarebe yafataga telefone akamuhamagara ati yes mon general twavugana, undi ati twavugana ko urashaka kumbwira iki? Aramubwira Ntahunguka ati nzagaruka mu Rwanda nta mututsi ugize gute ukiri kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Yirengagiza ko abana be umuhungu we mukuru yoherejwe kwiga mu Bushinwa, yoherezwa n'igihugu cy'u Rwanda. Umukobwa we yoherezwa kwiga muri Ghana mu bijyanye na nursing n'igiforomo cyangwa se igiforomasi, ibintu nk'ibyo ngibyo muri Ghana. Umuhungu we mutoya yanabigarutseho ubwo Perezida wa Repubulika yatangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano 2011 harya mu ntare ya Arena, 2012 ndimo mbyibuka neza, mu ntare ya Arena. Mungu aravuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi turashima yuko dufashwe kimwe n'abandi banyarwanda, ubu turiga nanjye muri kaminuza y'u Rwanda na graduatinze ejo na defense ejo bundi cyane. Tekereza kuba igihugu cyemera gufata abanyarwanda bose kimwe ariko ugasanga umubyeyi wawe uri hariya, umubyeyi teho yinangiye. Ababyeyi abangaba ibihano byabo ko byarangiye ariko mu mutwe wabo haracyarimo kuvuga ngo tuzagaruka mu Rwanda ariko ubuyobozi buriho ntabwo gihari. Ibyo ntibyashoboka, bazarinda batahagarutse. Kongo rero ni muri icyo gihe Kabarebe we yabwiye Omega ambwa ati niba ari ukutekereza ntabwo uzagaruka mu Rwanda, u Rwanda ntuzarukandagiramo. Urumva abagabo ko ari 6 bose ko tubavuze bari ku ruhembe rwa jenoside, ibya birabahamye ariko barabirangiza. Tshisekedi ko yemeye kubakira ngo bafatanye na FDLR. Umugambi wa FDLR so gukuraho ubuyobozi buriho bw'u Rwanda ngo bakimika ubwabo ngo kandi ngo batura ngo abanyarwanda bose bari muri Kongo ngo bagatahuka nta muntu n'umwe bashumye urwara, ariko babanje gukora ubuyobozi. Abenshi ntibatahutse usibye bo binangiye, ariko barashaka gutaha ku ngufu. Nuzi bo nibo batashye, hari ubahejejeyo. Batashye bizanye nuba ariko baje nta wabanga ariko siko babishaka, ahubwo ntabwo ariko babyumva, kandi bashaka kubikora leta ya Kongo ibafashijemo na Tshisekedi abafashije. Mu minsi ishize Kongo yari yabanje kubigarama iravuga iti ntabwo ari byo. Ngiye byatumye nza kureba umuntu witwa Sagahutu ninde, njya muri search jaga umuntu witwa Sagahutu. Ese uyu Sagahutu wateje saga ku bitangazamakuru na Kongo, Sagahutu ninde? Wasanze ari nde? So mbonyemo hari azaze mubonye hari nyine nuri kuko igezana naribonye byanjiye mu maso gutya, ntabwo ngewe nari muzi. Cyo kora proteze igira nyirazo najyaga munakuze waramwumvaga nakuze mwumva. Uyu mugambi ibyo bakoze, uyu mugambi ni wibuze kuza gutuma abantu no bataha cyangwa u Rwanda rukabakira kandi bashaka kuza bamena amaraso. Ibyo ntabwo bizabakondera. Ibyo bibaye nyuma y'uko ibiganiro bya Angola twategereje byavuyemo ubushize biburirwa irengero, byakubise igihwereye wa mugani w'abanyamakuru ko harya bimeze byararangiye ubu neza ibiganiro byararangiye gupfundikira babyita kugira ngo ubanza nirwo bapfundikira. Bashyizeho umutemeri harakurikira iki? Inyoni ziri mu kuyo umutemeri zaguruka. Harakurikira iki? Dore ko ibintu bimeze mu nkuru, ariko hirya hano bari kuvuga cyane mu nkuru. Mu nkuru imaze iminota 32 yanditswe n'ikinyamakuru BBC.com, BBC Gauza.com. Banditse ngo Perezida Joao Lourenço wa Angola ari nawe muhuza, yego, uri guhuza u Rwanda na Kongo mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu karere, yoherereje ubutumwa mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi, ubutumwa yashyikirijwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola. Ibikubiye muri ubu butumwa ntabwo bizwi kugeza ubu,
gusa nyuma yo kubutanga Tete Antonio minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola yabwiye abanyamakuru ko ibisa naho ibiganiro ku rwego rwabo byarangiye. Bisigaye ku rwego rwande ntabwo mbizi kankomeze inkuru. Antonio yabwiye abanyamakuru ko nawe atazi biri muri ubu butumwa yazanye ariko ko Perezida Tshisekedi yashimye akazi kakozwe n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga kakozwe Perezida Tshisekedi mu byumweru bishize. Abakuru b'ubutasi igisirikare n'ububanyi n'amahanga bahuriye i Rwanda n'i Rubavu mu Rwanda biga ku mushinga w'amahoro wageza ku mahoro arambye Perezida Joao Lourenço yahaye bagenzi be Paul Kagame na Tshisekedi. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo mu byumweru bishize yavuze yuko i Rwanda barimo gukora ku bintu bibiri. Ku ruhande rumwe kuba FDLR igomba gusenywa, ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda ko zigomba kuva muri Kongo. Mu mpera z'icyumweru gishize abashinzwe ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda na Kongo bahuriye i Rwanda basesengura raporo y'inzobere kandi basinya ku nyandiko nyuma y'inama yabahuje kuwa gatandatu. Ibinyamakuru muri Angola byavuze ko Kongo n'u Rwanda bitumvikanye ku ngingo y'uburyo FDLR yasenwa. Nyuma yo gushyikiriza Tshisekedi ubu butumwa bwa mugenzi we Lourenço, ibiro bya perezida wa Kongo bivuga yuko Minisitiri Tete Antonio yari yahageze nyuma yo gukora ibintu bigomba nyuma yuko ibyari mu nzira, nyuma yuko inzego zibishinzwe zakoze ibyari mu nzira kugira ngo ibintu bigombe kuzamuka binakemurwe. Ntibizwi neza niba Minisitiri Tete Antonio hari ubutumwa nk'ubwo agomba kugeza kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kugeza ku munsi w'ejo kuwa kane washize ari mu ruzinduko muri Singapore. Perezida Paul Kagame, ibyatangajwe na Tete Antonio bivuze ko ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda byaba bishobora gukomereza ku rwego rw'aba perezida b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo gusa babiri. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umuhati wa Joao Lourenço buguza Tshisekedi na Kagame ntacyo wagezeho. Mu mpera z'umwaka ushize arimo kwiyamamaza Tshisekedi yavuze ko atazongera guhura na Paul Kagame, aho yagize ati tuzongera kuvuganira gusa imbere y'Imana iducira urubanza. Amaze gutorwa yoroheje imvugo. Mu kiganiro muri Kanama uyu mwaka yagiranye n'abanyamakuru babiri b'abanyekongo yagize ati icyo navuze nuko nshaka kuvugana n'u Rwanda, sukugira n'ibiganiro, kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banjye. Tshisekedi ashinja u Rwanda gutera igihugu cye ruciye mu mutwe wa M23, ibyo u Rwanda ruhakana, narwo rugashinja Kongo gukora n'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR zirwanya Kigali ziba muri Kongo, ibyo Kinshasa nayo ihakana. Raporo zitandukanye z'inzobere za ONU zihamya ko impande zombi zikora ibyo zihakana. Impande zombi zikora ibyo zihakana. U Rwanda ruhakana gukorana na M23, Kongo nayo igahakana gukorana na FDLR, ariko raporo za ONU zikabihana. Ngiyo inkuru isohotse mu kanya. Wenda reka dutegereze ibiri muri la baruwa ko bizakomereza bakageza no mu Rwanda kuko ni imyanzuro igomba gushyikirizwa perezida bo. Biraterwa nuko nyine Perezida Kagame umuhuza biremewe bikorwa n'umuhuza. Yego nyine. None se buriya Lourenço niba ruwa yohereje Tshisekedi gusa ntayigomba guhabwa kuri byanze bikunze niba byavuye mu byeneye n'ubuhuza nayo igomba kuboneka uko byagenda kose. Reka dutegereze kuwa mbere. Kuki tutategereza none se kubera iki kundiwe ko bayimuzaniye mu ntoki natwe tugomba kuyigeza no mu Rwanda mu ntoki. Kuki batayijya Singapore bayizane Kigali mu Rwanda yurira indege. Haryo ambasade y'u Rwanda muri Kongo irafunze, ariko bajya guca kuri ambasade kubera iki? Baje direct rego umuhuza n'umuhuza. Ese ubundi ngo arayungukira hehe muri ibi biganiro? Nyine ziyungukira ngo rifite niye kunguka nta bintu by'urwunguko ifitemo, bayifashe nk'umuntu w'inararibonye ukuze. Ntabwo bishoboka. Urimo urumva? Ntabwo bishoboka. Nta bundi Joao Lourenço umva ahandi yahuje neza. Lourenço yikoreye umutwaro w'abaturage b'igihugu cye, hanyuma Lourenço akagerekaho umutwaro w'u Rwanda na Kongo.
akagera uretse atawikorera se akunda nica no mu mbeke kuva 2022 Lorenzo ari umuhuza kuva 2022 Lorenzo ari umuhuza Lorenzo no gukora ibintu bidafite inyungu gusa iziheze hari ubwo bamwishyura ubu nibaciye amarenga yuko ibiganiro birangiye Angola ntiri muri sadeke ubu dushobora kubona igisirikare cyangwa kivuze tugiye muri Kongo natwe bakaza none kuko mpamya neza ko impamvu Angola ishobora kuba utarohereje igisirikare muri Kongo ntabwo byazi bikunze nuko yari umuhuza ntabwo byashoboka ubu noneho ko bigiye gusa kwibiganiro nkuko Tete yabyeruye gusa aho bigiye kwimukira kuri Perezida Kagame na Tshisekedi ubwo haracuriki hari ibintu nabwiye abantu bo muri tekinike bajya banyigira hari ibintu pe biba bibangamye reka dutegereze turebe ariko icyo twakwita nk'ibiganiro hagati y'umuhuza n'u Rwanda na Kongo byo igice cya mbere imyanzuro ihawe perezida umwe katuze kureba ko n'undi bayimuha urimo urumva wenda ibizavamo bazabidutangariza nyuma tuze kumenya ko wenda ubwo ngubwo ibikubiyemo n'ibiki noneho iyo ni faze ya mbere faze ya kabiri y'imbona nkubone y'abakuru b'ibihugu byombi ubwo nigera nayo tuzategeza turebe iki ivamo ariko ikigenderewe ni amahoro kuri buri gihugu izaba isazwa n'ikisekuba Gabira nibyo yivugiraga kugira ngo amarebe kaseruka neza mu matora yibonera amajwi noze wa mugani wa munyamakuru ati nyuma y'itorwa imvugo yarazicuritse noneho ya gahunda y'agazaguriye ngo nzahagara harana si Kigali mu Rwanda si yabiretse akemara gutora tangaje yuko kuva mu bwana bw'intambara atari ibintu atayikura none se yumva ko ari ibintu byoroshye nyine bari kumva akoze gutangaza intambara none udafite n'imyitozo n'umwitozo n'umwe ashaka ntawe afite pe nta mwitozo afite yiberaga mu buntuza mu Bubirigi bamukurenga azategeke arazi none biriya bintu bamushyizemo arimo yirirwa yishakira abamucungira umutekano kurusha ibindi bintu byose ibintu bamushyizemo we ntareba icyagakwiye gukorwa wamushyizeho niba atabishaka wamushyizeho ifu nyine wamushyizeho niba atabishaka pare ubwo amaherezo akaba yahe nubwo umuboneye rwasereranye hasi hejuru ariko ndashaka kureba ko uwo muhuro ko kuzaba hagati ya Perezida Kagame na Tshisekedi reka dutegereze turebe ubwo bazahurira he ubwo niho ndi kwibaza aho baza uwuhe muhuza kandi Antonio Tete yaciye amarenga ko ibiganiro byarangiye hasigaye hehe na hehe hasigaye ni umuhuro wa Tshisekedi na Kagame n'usigaye ubwo urumva dutegerezwa kumenya aho bazahurira akaganira amahoro nanjye ndawutegereje bapanga guhurira he i Rubavu bapanga guhurirwa masimbizi aya bazi Rubavu niho bazi Kigali niho heza kugize mwebwe mutaga Kinshasa ugikora iki ni kure erega ni kure arikaye mwebwe murashaka ko muri Kigali ko ni mu Kinshasa kubera ikize mutabishaka ahubwo Kongo ishaka kutakwemera yuko kuko n'ubundi Kongo yakize u Rwanda ariko rukorana nayo mu turashaka kutakwemera yuko bagikinja ati no tubaye icyo aya ndabishize iyo haje ibyo yaga bino bintu ni politiki nyine ni politiki byanze bikunze hagomba kubamo hagati y'umuhuza niya bizashoboka ibikumemo hariya ni bya bere twaburiye irengero nibyo birimo nyine nuko tubibonye n'ubundi ngo nta makuru tuzabona nyine birapfundikiwe ako ngiye nifuza ko Kongo uburasirazuba bwa Kongo bugira amahoro ariko natwe ndifuza ko u Rwanda rwacu tubaho dutekanye dufite nta kibazo dufite niki cyabaje gutekaniza FDR mu kucengira hari hakurya ubutekanye irara mu Rwanda se ariko abayinjiye u Rwanda rwahangayika bihamba FDR rijana yego nahara ruhangayitse rwihari ariko iramutse yinjiye no kubihari turahangayitse
Jean nakubwiye hari umuntu umva ariko ubundi we umuntu wavuze ngo ngera ngo buranga muransasa ngo muri kuvuga kuri televiziyo ngo FDR ngo muzi ko mu Rwanda FDR ntayihari ati rahari anahirirwa naharara yinjiriye he uzi ko umuntu ashobora kuba hari hano ukamubona bisanzwe ariko utazi yuko akorana n'iyo mitwe iri hariya kuri ibyo mu buryo bw'amakuru cyane rwose ubwo hanahana amakuru ubona n'ubu FDR uharire kubera ko kuvuga ngo arimo kugambanira igihugu ariko ntimubizi yuko ari kugambanira igihugu ariko nibamufata hariho nabonye muri iyi minsi wari ugusesenguzi kuri za YouTube ni YouTube nyine ari ibintu najya nitaho ibintu byahawe ndimo kuvuga ngo za YouTube sinjya nitaho ku bintu byaho kuko utabyitaho njyewe nita ku byo nkuye hariya kuba hano henshi barabeshya njye nirukanga ku bantu bagiye gufata ku bagore b'abandi nirwe mpangayitse kuri ibyo ngo ndimo ndareba ibyo bintu bagize mu bya politiki byo gufata abagore politiki aho ngaho iriho ni iyihe byo gufata abagore politiki iriho ni iyihe mbwira umunyapolitiki uri nzakurikirayo byo gufata abagore mbwira umunyapolitiki uri nzakurikirayo barabigira baramba wowe nyine mbwira nyine abagenga bashyize amafoto yabo y'urukozasoni hanze njye muri ibyo numva cyakora nca abakozi bo mu rugo babivuga burya amakuru menshi nyakura mu bakozi bo mu rugo bo bayakuye he wewe baba bafite interineti za sikirini hano ibyo birirwa bareba no guteka ntibagiteka inka yanjye reka dusoze imvano ariko ibyavuye mu buhuza bushize twavuga ngo agaseke karapfundikiwe ibirimo ntabwo tubizi n'uwazanye ubutumwa yabuzanye bufunze ariko burya hari ukuntu ngo bafunga ikintu bita amakuru ku buryo udashobora kurebamo ngo wibeshye ukayabona ayo makuru ukamenya ayo makuru ewana wahora n'uruva gusenya nta n'ubwo ruva gusenya gusa ibaza umuntu kuzana amakuru ntamenye ngo aya makuru ngo n'iki byose ntarebemo urinde wo gufungura ibahasha itakugenera urinde wo gufungura ibahasha itakugenera aho uzi ukuntu agapfundikiye gatari amatsiko hakuno ngo ko se ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga batabizi oya w'ububanyi n'amahanga arabizi none se ntabwo yari ariyo cyagihe ntabwo bari babizi ko cy'abanyamakuru yabaciriye ku mayange biriya yabikuye he none batazi biri mu wabo oya ni kwa ngo ndateganya biravugwa ntabwo yigeze ashyiramo ngo ndateganya urumva reka dutegereze turebe ntiyazanye ibarwa Kinshasa ubwo tukatugeze ko azana n'ibarwa mu Rwanda tutegereze mu rugwiro burangiye hari ibintu nibaza ni ngombwa ko ayizana mu rugwiro yakomeje akajya ahantu hahandi za ntuza akayishyira ntuza amakenga ashyire amakenga se amakenga ayizana i Kigali huye so bafitanye ibibazo na Kongo none se M23 inshuro nyinshi ko yahejwe urebe ko hari ibaruwa bari bubahe urebe ko hari ibaruwa bari bubahe rega uyu munsi Kongo nifata nka M23 nk'ikibazo ifata u Rwanda ko ari rwo kibazo kuko ni ari rwo ruyitera inkunga M23 kuko niba nemere bavuga ko M23 ari baringa ahubwo ari u Rwanda barwana Muze Muventura baraho ibaruwa kugira ngo kara Rwanda bari rufite ikintu bita imyitozo kubita ibihugu 20 reka twisoreze ubanye n'amahanga wa Muventura wabo reka twise ariko ubushize yagiyeyo dim baramura ngo ntuzagaruke none we ngo bamuhibaruwa ariko nabo ugomba kubagenera ubutumwa njyewe se ubugiye bo ugomba kubagenera ubutumwa nabo ubutumwa M23 ubutumwa igomba kubwitangira ngo niki kagura ngo tuzakomeza guharanira ni ukubakubita igikopo cy'amasasu ubwo butumwa bwa M23 muneze ko ibiganiro intambara ntayikomeje kurangira niyo mpamvu twanakomeje nakubwiraga niba ubona umukuru w'igihugu akomeza ukaza umutekano wiwe n'ubundi ntago ababyizeye neza afite ubwo umunsi ku wundi umara akaza umutekano ugomba kumurinda ubwo rero nuko bimeze twebwe naho ngaho amakuru yacu tuyasoreje ibyavuye mu mishyikirano mu muhuro ku itariki 14 muri weekend yashize kwa gatandatu w'icyumweru cyashize amakuru twarayabuze ibi ngo ngakubiye muri ibaruwa igeje Kinshasa nona mukanya yageze mukanya rwose turimo hano sha barayizanye natwe tuba tugiye gure tuba turabibonye nubwo gufungura byanze nyine dusobye iby'inyuma y'ibaruwa ariko hari kuntu usoma ibiri inyuma y'ibaruwa
bikakwereka igishobora kuba kirimo imbere n'akarimo imbere ngaye nguko reka dusoze imvano gahunda y'imvano ngira ngo ni kuwa mbere tunjiye muri weekend ndizera ko muri buze kugubwa neza cyane nyamuneka uyu munsi